Hi guys, welcome back to my channel. This is Flow Vibe. Hey, today I'm gonna prepare fish curry, fish. Nga thongba tose ngasidi. Hawgira, haroira, khangdre. Okay, let's get started. I put it like doon. I usually use salt to clean the fish. Whenever I cook fish or meat, I wash with salt because it gives clean and healthy. And if you want to eat the gills, please wash with salt nicely. If not, the gills part is so dirty. It's not healthy to eat, so wash it thoroughly with salt and water. And photo time. I already washed with water 2-3 times, and I'm gonna cut it into pieces. Sao hovel katan phai la nga hovel katan phai ka hai chi ka la pe khak sự lo bang ji ke ne ke pa ka pet pet mai a ha pan ke ha ma yip la chi thau na veng te ni ka me di fish nga and tomato. This is all my ingredients. Fish, I already mixed it with some marumarang, and then coriander, tomato, onion, garlic, ginger, king chili, then some masalas. Let's start cooking. First, I'm gonna put some oil and fry the fish. Hangam tao, oil se, and ngầu hầu se nga se. Whoa, 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 whoa. Tùy mè lít từ cái nịt chứ lại hiền cần fry mè cái cần nga hi tùy từ cái cần xem don ta nịt chứ
Nga fried over. Lure, this is my fish. Then I'm gonna add some oil and add ginger, garlic, onion, and I'm gonna fry for a while and add all the fish in a pot. I wash it thoroughly. This is soap. And fry for a while and add tomato. Ji tomato hi min zo le tui sung ni tui zo min ta tui sung ka tin ji khu tui sa sa le nga thak le min di tinai ta so ta ke ta lo mình đi còn lấy khí nuông phụ dạng đây finish. It's ready to eat. Yum, Yum yum yum. Yum 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 yum. Chỉ tự tay vào. Dạ đấy. Anh này hun anh này cái tao. đúng không? Kim này rồi. Cố hẹp à? Ada dok ya. Ya zoom kita. Iya pun. Thấy một. Kim tông một. Cái con pha lại một. Aneh ko. Abo makimu. That's all. Thanks for watching, guys. Do subscribe, like, comment, and share. Football ki pek chiang kha nuang mel hoi ta kha player te laka chingam hom sak se koi chu on hom kha go ngak pa pe khalo go ngak Video ya kha lo chiang ma le ana gu nuak a go nuak kha ki hin dim dem ki sa sai chiang go la ngak lo thei lo hong ki tu tao football pek pan tao kha hong ki tong ki tu kha alang teo khatin kha ball kha wan sup phei hi bo ko lang so a ball kha hat lo ya la hong tu phei nam a hen hi ji na nang le anan phak di na pi anan le nang lo a ball le en ma lo a kong so nin chin a le lam nga veng a lom te lắm đăng say hial ta bằng chỉ đá ni mùa nó mình ngal với chile chỉ cái mai tên mình về phồn pha chính gam tăng khá lâu là xin dính để mà u nào mi dầu tết ta ghé tin bô lân tê có chữ ni đăng lại à thà gồm thà tăng cái pal hi mai football bút chỉ tê lắm xe lâu second half bằng chút thua ra coi tai vậy
alang khat te game kep ten pa bang chu ong he ong phur za gop